Kurumzari, impact bagi manung impact bagi manung hut namiyang terbe purung pu aham tram oksari lolen rodena ngasi manung hut bagi topik asi aku na maru ena ngasi khana jagadau ribsi Sharmila Irom Sharmila na sahi tratruk sara helatung ngasi bawu da Manipur gi amu ain afasfa bu lothuk na bakana aku sangsal lebu khongjang asi ka mari lendena ngarang CJM Imphal West na mara leite hatun thatorok khaba matungda oreklibi film amusung Sharmila gi khongjang kari oigani amasung maki khongjang sina Manipurda kadai phawda sapu piba ngamle amasung maki khongjang asina tasino mana pambe panumdo ningba thungbra thungdra habigi matangda khana jagadabni loina hiram asigi matangda akogi studio number 2 da lengsinduna lebisi ahamda ai extreme writer lengsinduna lebisi Helen Thoksom special correspondent Telegraph Imphal ni tamu tram oxari welcome to manungkutna aduga ai hek writer lesna human right activist amasung executive director human right law network Bablu Loitongom ni Bablu Buzutram Oxari and welcome to Manungkutna. Bablu di aham the khazing si yam su associate to bire yam na luwa from the sahitra tu akogi sangna chara hendna amuwa ain office fast lauthok da bana ba dabi amka sangsale dabi se ma khakta gi dinate Manipur Praja gi ni amasung lebak miyam gi damutani adubu ma ki dabi singa si di mami samapugum mama akogi Praja miyam gi support cooperation se wala pagi mom masimana mana already magi thamoi digi phungdro pa wafum amasu oire maki khongjang si tasingnamak ma khaktanadi oibya banate leba myamgi unstinted support adugi support lekan suksui sudana mai pakadam gi wafum lai kari gidam to no afaspa kanana su pamna banati ne Manipur samas adubo masi akhoi miyoi bigi tangai phadom myam dunna maram oirga ngasi di Sharmila na phara khongjang sangsalega so hana di yam kan support ihau jam tin kalam malam posak maka hawjik sina akhoi Sharmila la pa kanda akhoi lai harau gi yeng bodong ni yeng kaina mana hai kari habini matang yam chumi takpiri wafam si miyamgi mut amadi miyamgi wakhansi kadai da leiribage haibasi assess to bai si panglai laiba oide aduga Sharmila dongna pura kathuoga aidi armed forces special pass ek lokthokhiba sigi damakta ai punsi kathuobani hedana leiba mi si hekta pangyam yam su yaroi aduna issue sigi magi waxing and waning hedana amuk mayam zoro zoro inba amuk masi khara khawgangnaba matam haibasi adum soidana leibam thokpra idana khanje tawbudabu Sharmila gi laiba ichel sidasu mana haugi matam dasu kana su yaudi ma matom da haugi bani tapna mayam khomjin tasindana lakpa amadi mana kanna wajarak padugi chahi mari surak pada thangjam manorama gi thodok thokpada hekta Manipur ji hupna Armed Forces Special Powers eki issues is the hekta lebak si kaira badona hekta kaira ka dawna hekta torakpa maduda Bharat ki Prime Minister gi assurance amadi Jiban Reddy gi wafam tholaki baduda akoi phangadra haibagi tanja ama lawjerui kaidau nungda su Sharmila gi movement se mass movement amadi oigide magi amna khangba kanba aduga magi hanba leitabasina tapna miyam gi thamoi di adum ai joy tawbrai dana khanje aduna huji mak hekta chongthok tana Sharmila gi damakta ni hedana matung indana cheliba mi sidi yamde amukta da yamsu yamgide adung pu Sharmila da karigumba ngasi karigumba mangonda phatanung da thuoba adu orga di tumnana leiriba ngasai gi masses se ngasai gi sleeping masses se soidana haurakani haibasi di achumbani aina thajajabani haitare aduga ngasi gi Sharmila gi issue sidi akhoi sleeping giant ne hedana lowi ai issue sina Armed Forces Special Powers ekna effect tawriba mi masing si yam yame Manipur da tawdaba mi amta bu leiti haiba yai mongom dharaga kupak sipai kupak jagi daba sipai gi chekeng phangi daba imung Manipur da count tawba da khara wana thokadrain khalli hoi yamna yaitong khamdongba imung manung natana di ayamba effect tawbanina Sharmila na honajari basiga akhoi gi punsi mihing siga Armed Forces Special Powers eki makha da leri ibasiga akhoi yam intimately connect tawbanina message da support se open oina tholokta bagi wani aduga agi motadi mayam gi thamoi dadi kasu leitaba nupi macha amana chahi 13 sumain tawdana ka amada khangdana lerakpa haibase masi Manipur khakta gi sunati mase any right thinking person khuding makki Sharmila da ngasi solidarity mayam ama India gi manung dagi India gi mapan dagi tongan ba lam dagi laise magi struggle se bu ବ୍ୟବହାର tawba amadi respect tawba di soidana leibra nai de khanje
matang sing lak saning si akogi ma masan so hajik bagi matungina karingo masing manipur pom dragati mana sangsali ba khojang si akogi malem dang si bo laitri bani aduga United Nations ki 100 top most personalities ta ma khangap da yawni Gwangju akogi peace award phangini amasung India gi mphum ayam da magi solidarity ulibni hai posi tasena ma babluna habi gi bum pak pak thok pante ani suna lebinate aduga akogi ana hazarena anti corruption की दमुता सरा हेम द नुमित मंगानी तरानी खतंग सरा हेन की मतमदा लेबाक असि थक थक निकतना अखोगी पार्लियामेंट तगा वाथो ओइदना अमसुं लेबाक सिगी एडमिनिस्ट्रेशन गसे पुरा पुंकाई काई की मुंग दले अदो हजिति मणिपुर अमो ओइरुबनिना मणिपुरी अमो ओइरुबनिना इंडिया गवर्नमेंट सु अटेंशन से कितंग संसंग ब वाट की फिल्म अमक लेबा अदुदा ngasi mana hai bo fum se kadai bo relevance lei hojik ngasi si leisem basana jobaga urubu matamda aikogi अखोगी सिमिंग तमीगी पुनबदा अखोगी सिंगमी मैम की लीडर मैम का लागतना अदगी सना कुनुंग से सकाना लोसन नि काय कांदा अखोगी सिंगमी की लीडर मैम का लागतना खुलाकु मैम लोसन बियार काना लेखिबा अदुगुमना ngasi से सिंगमी की सु असिंग सपोर्ट म पिबियो न सरबिलाना निरि मोंतांग से मसी वेरी रिलेवेंट ओइब्रा नत्रगा माना हरि पोसे समथिंग मोंद नुंगाय तबी सांग से योरब्रा मा होय माना मागी वाखलोनजु मानस माइना जेली थोरकु मतमदा मयाम हुप्पगा लेबाक मयाम हुप्पगा खोलगा तौबुदु माना पामबदुनी अदुगा मदुमक थोक्तबदुदा मौंदसु खितंग नुंगाइतबा लेबदु फिल तौबुदुनी मियोइबगी मागी सेंटिमेंट हाइबदुदि लोइगन लेगनी अदुगा मागी मागी फिरेप्ति अखोइना थागपा याबदा मागी फिरेप्ति अदुम होंगदे लेबाक मियामना सपोर्ट तौगे हाबसु तौबियु अदुगा तौबिरो हागसु मादी मतोंता मागी लोन स्ट्रगल से अदुम तौनी हाबिगी फिरेप्तुनी अदुगा ngसागी मागी मणिपुर ओइरमबगी हन्न येंगदबनी अदुगा अतोप मफम अमदा ओइरगदी मसिगी मा अटेंशन जे ड्रॉ तोरंगनी हाबिसे होय सिसु खनबे याबा वाखननी लौबे याबा केनोनी मरमदी मणिपुर गुम्बा अदगी नॉर्थ ईस्ट लेरिबा मरुवैना सी अदुम कनो पुनिंग संगदे अदुम मेनलैंड इंडिया सिंगतन हेना पुनिंग संगे मसिगी मरु ओइबा मरमदी अखोइगी अखोइगी करेहनी अखोइगी अखोइगी पॉलिटिकल सिस्टम से स्टेट खर चावबा अदगी एमपी मसिंग खरे हेना लेबदुना मखोइना मरु ओइबा अदुगा एमपी मसिंग लेजदबा अखोइगी वॉइस लेदबा वॉइसलेस स्टेट हाइबताई नॉर्थ ईस्ट के असम दनी एमपी मसिंग सब्जेक्ट टू करेक्शन 13 रगे नोरगनी असम से मखोइद वा खितंग ताई अदु नत्रगदी मणिपुर गुम्बा लोकसभा दे एमएलए एमपी अमा अनि लेबा राज्यसभा दा अमागा लेबा सिगुम्बा सिददी अखोइद नेमलेस फेसलेस केनो गतनी एमपीस ngakतनी मखोइ मा लौदे अदु मसिनसु मरम लै अदुना समिलाना अइना मणिपुर दा पोमबदगी हन्न येंगदबनी हाइबसे मसिसु अदुम लौब याबो वानी मा हिजो मौंदा फिल तौजबा सेंटिमेंट हाइदोकनी अदुबो सॉरी अदुबो ngसागी माना voice मयाम पुनमकी voice होइना आई ngसाई चपदा ngसी उनौदसु अदुम हाइरे मयाम पुनमकी मागी सपोर्ट टू पामबदुनी अदु सपोर्ट टी अदुम लै ngसाई बबलुना तापी हिबा दुमाइना सपोर्ट टी मयाम लोइ लैनबनी अदु तौबुदबु मागी अदुमाइना थोकपुदुदी कंपल्सन मैम लेरम्बे याई अदुगा मसी शर्मिला ओबे ngambे वानी अदुगा अतोप कनामतदी ngamba पोटी नटे अदुबु पुनमक सिंगनुंगदा शर्मिलाना हाइबदुदी मंगोंदा खितंग नुंगाइजदबा पेंजदबा लेबुदु मा अदुगी एक्सप्रेशन नै खल्ली अदुगा मागी स्टैंडुदी मदुमना मी थोलक तबदुना मंगोंदा डिस्करेज तौबा माइ पुनिंग हनबदी लेते मदुमा एप्रिशिएट तौनिंगे हते मागे आयरन विल स्ट्रॉंग लेडी हनबा लेते थोना दुनी ngasi tasena mak sahi taratruk sara hendana karimba ko semgidam to honar tunu laiba samila gi tasena mak magi achievements di tasena manu mi than le khai di tasena ma atopa amana mahut sin bangam gani habigi thajabatsu hojiki oidi leitre makhatana bablu khangjani ngisi hantaki kanhaya kumana jnu da akhugi separatist leader khara support robagi magi open feeling of phungdo obagi dong tayam laibak se wathok oidana parliament ka stall ga tawdana rajniti dol me amaga gi different ideas mod me amga tholoktana Vice President Congress की राहुल गांधी अमसुंग CPM की लीडर सीताराम येचुरी ने फाउदा मकोई की सपोर्ट का लागतना खोतना तोरबा सिटीजन हारिबा सिंबु एक मैम सिंग से आखुगी आउटडेटेड ओइरे मसिंबु सि मतम से सानदरे फ्री थॉट एंड फ्री एक्सप्रेशन यागदम नि खाबी पोट म लाम तमसदा मणिपुर सरकार की माइकै तिगी स्पेशली लेजिस्लेचर एमएलए मैम सिंग सिगी साइड की वॉइस मतम थोलक तबसे तसिंग मकोई सी मकोई दे थोक तरी हबी फील दु रिफ्लेक्ट तवेन खन
ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ क्वालिटीꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯄꯣꯛꯑꯝꯃꯕ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯔꯍꯦꯞꯁ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯔ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯔꯅ ꯑꯇꯇꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ MSFꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯋꯥꯖꯥꯎ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯁꯀꯅꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯊꯔꯣ ꯊꯔꯣ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯄꯟꯅꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯕꯁꯦ ꯇꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯗ somehow ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯅꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯅꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ 15 years ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯐꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯤ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल खतम एपॉइंटमेंट पिरक्तना अखोई मंगोंद वारी सानजे अदु याम नुंगाइरिसे केजरीवाल होइसु थाइना मोहिना इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट कन्ना तौखलक मतमददी इरोम शनु शर्मिलाना नोट अमा इरगा पिरि अखोइसु सुमाइना अनागी स्ट्रगल से अखोइ सपोर्ट तोय मयामना क्रिटिसाइज तौगी नोइदी ngarang na hana tawuni sarmila di chahi asu kuina tawrai noi ke dawai huji phawba sarmila matang di noi comment tawdri kai noi tarawpada sarmila na madu gi face saving ama moi kannana ba mana statement am thoye akhoi su support tawi against corruption have a struggle se na aduna adui matang da tawhibuduna akhoi na handak tai 35 su matam da Arvind Kejriwal da su nangsu chahi sarmila si chahi 35 sure aduna nangsu statement am tang di thokpiyu sarmila gi solidarity da ngasi bawbada India gi leiba leader sing se amata tholokten haibada ma consider tawge adon che chang myam piramoi da akhoi che chang myam pirami larik pirami ado ngasi baw statement se hekta tholokti aduna apsfa gi issue si da di yam luriba pot se atai issue ga khenaba mana ngasai gi pot se as if apsfa lauthokhragadi Manipur se control tawang amaroi ka haibagi myth ama sigi keno ma akiba ma security establishment sing sum pisan masina maram oidena maside hekta khut thaba se moi hekta ki afsana ta ba topa issue ramagdi sarmila gi se nahana phangam basu yai adu ngasi bawda mana home minister ong ta unajage haidana che thagi base chahi phane yam jale ngasi bawda yamna akhoi PR yam phariba akhoi home minister ga khangam sahab se ngasi baw sarmila unaba chatti bari bo haijariba adagi tongan ba ngasai gi tawba yaba thabakta number game nga natabada qualitatively akhoi politicians sing sigi kari haini mapuna channa ba hotna bada mana tasengna represent tawriba praja miyam gi constituency se effectively advocate tawba ngam da basi chu khwaidai laibak thibane haitare adu oragadi sarmila se nungu nungaite maite yon puomba naga oin puomma gadi nahana wa se ju ayonarani mi yam da About ya mixing tambi tang matang zum khazering se hanak se NSF ki luingai ni lak kan da ko gi frisking and checking na toru bada mako ji kumtho bada ya de ha gi dam ta mako bo ko gi haigang police ta ra to da potra kha to gi yam issue si yam small matter ni masjid ta selam kan da manipur da thoi ba tho do wa tok si ga ga di ka shu na te ha bu su yai da bu mako na ngasai gi ko gi maitai on vehicles me am kha naga inhibited areas sat pa ya ro ka ga di sakas the assembly da pi gi ba not less than home minister da pi gi ba statement phau thai do ga की सस्पेंशन की ऑर्डर थोलेबनी मतंग लाक्सनिंग दी लम की सन मसी सांगे अखोई की ओइब पोट्स दी करसु लेते न खन की वखल मख अखोई की मणिपुर सरकार दा अदुम सेन न लेबी की ममी म ताब उब्रा अखोई एडमिनिस्ट्रेशन जी कमाइन तौगे दी हुजि ताकपिरिबा NSF की छात्र खरा फ्रिस्किंग तरुबी इशू दुदा लेरे ब्लॉकेट तौरेना सस्पेंड तौथोए अदिगे मु MLA मयाम रिवोल्ट तौरेना मु रीइंस्टेट मु तौरे अदुदी
कर्म मखल की एडमिनिस्ट्रेशन है के फायर फाइटिंग मेजर तब सिगी मखोई पॉलिसी लेते मखोई कनो लेते प्रिंसिपल लेते अदुगा एडमिनिस्ट्रेशन से सुमाइन तौगदौनी है कनोसी लेते अदुननी हुजिकी शर्मिला की हुजिक लेबसिदा असेंबली नहान हरपदना हुजिक ऑलमोस्ट लोइसिलकदोरे नुमित निनि हुमनि दंगाय लोइसिनगदौबा अफस्पा की इशूजी तोगसु शर्मिला की इशूजी ngarang thadoromni at least ngasi bawdi somebody some representative amana ruling party na nuai te arga so opposition de zero award or so adi magi kano notice sap to piket pokot matam to yar do zero award or so khitang di to biya bani maduma to du base masi masai bablu na habida janing bama ayawi mapuni sana bai to base mapuni sana bai bisi ani ni san gdo ise amana delhi na sana ba ama अदगे अमुक स्वाइदा रूलिंग पार्टी से मिनिस्टर कांबू सिना साननबा अमुक आइदी कॉन्ट्रैक्ट फंगनबा अदगे मागी करे हनी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अदगे लाइबा स्कीम में हमसे पास तौननबा इन मुखुसु याम कना तबु ngam केनु अदुने मपुन सानबा हाबिसिदा अमना दिल्ली सानबा तबमा अमना मिनिस्टर अदुगा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंग मेंबर सिंगना मोहिना साननबा तबु ओपोजिशन जु क्या कना इफेक्टिवली कनो तब ngam अना हाजरी असेंबली मनुंगी वानते आदि जनरल है तारे लौब याबद मुखैना लौब याब रोल से ब्रेक नि हाइबनी ओपोजिशन लौगदब रोल से अमुका ना हाइजगे हायम प्रिविलेज कनो तव इक्वल हाकन अना हाजरी सिदी आउटसाइड असेंबली दनी लाइब सही सुपा आदि ओपोजिशन अम लई हाइबगे सरकार क्रिटिसिज्म तव हाइबसी सरकार तव पॉलिसी प्रोग्राम एनालाइज तव अदु डिबेट तव अदु लालगन चुमथोंनबो होनबसी असेंबली मतम देद नत्ते चाही चुपा चाही मदे असेंबली फमिसिदी थांग फाना फम नते मरोइन अतै स्टेट देदी मसिं खरा यामना फमी अदु मनपुर गुमबदेदी नोंनिनी इवन 2 days का तरो लोसिंगिबसु ममांग द अखोय थेंगनग्रब अदुनी अदुना ओपोजिशन पार्टी सिंगसे मखोयगिसु रोल से हम चाउगे हाइतारे मखोयना ओपोजिशन ओइना एक्टिव ओरिंगै अदिगी इफेक्टिव ओरिंगै गवर्नमेंट जु खरा आईडी मखोयजु सॉरी गवर्नमेंट मखोयजु ए सिटी तब यादेना अदगी सिटी याइना हाबी पोटो लाकदबनी अदु लाकदबनी तौदबनी ओपोजिशन जु करी माइद्रे अदगी सोंद पब्लिक सु मोरली सपोर्ट तव यारगसु समिला थादोग मतमदा हुजिक लेरिसि माइदा लेरितो मी कुन फानो बोले ऑलमोस्ट 30 बुहारिसि 30 फारम मोय अदुदि ए कचुले दि हायंग चिले फाजिलदौनी नॉर्मल लेन वखन जि सुमाइ खनबा अदुननेबा मसिदेसिदा अदुना अखोय प्रजागी वॉइस जु एटलीस्ट थोलागा समिला दौना चरा हेंद्रगसु बाबलुइन फिल तौजबनी माने थोलक थादरकनी का हाइबा सिदा मी मयाम सिन केदम एटलीस्ट मोर द सॉलिडारिटी माय सपोर्ट नंगी दमता अखोय मणिपुर दे लेरु मियाम अखोय लेरी कैन मंगोन देसु पुंगनिंग थौगत पॉइंट एनकरेजमेंट होइने तौबसी याम मथौ तायबा मदु मफा अखोय तौबिद्रमनेबा फरे थबक चिन्नरे हाइगरा करी तौगे हाइगरा लाक्त्रे फरे एटलीस्ट स्टेटमेंट अमतसु होय थोकपियो समहाउ शर्मिला गिसिदा हाइबियो वॉइस टू पीबीओ अदु रगदी शर्मिलासु नुंगाइजनी अदु गवर्नमेंट सु मसिना सोइदना केनोम पीबो ngam बकराइनी मोइदा प्रेशर महाने लेजरिबा शर्मिलागी प्रेशर सिगी मथक्ता प्रेशर अहेन प्रेशर पीबो ngam आई अदुमाइन खंजेबा अदुना शर्मिलाना से मथवाई हम सुना माना हारे वफुम मयाम माना फोंदोरेबिसि मणिपुर सरकार इंक्लूडिंग अखोगी लाइरिबा सरकार की साइड तगी सो अमसुम ओपोजिशन की साइड तगी सो शर्मिला की इश्यूज की मतांग नोमता हौजि सथरेबो ऑनगोइंग असेंबली सेशंस द खन बिदब अमसुम लाइबा प्रजा मियाम की माइकै तगी सो मागी सपोर्ट तब इनकरेज तब स्टेटमेंट मयाम अमख थोलक तब सिनमर मोदना शर्मिला की पुकनिंग नुसिनिंग ओइबा मागी इमोशनल ओइबा आउटबर्स्ट मयाम थोलक की मसाक ओइगने हो फमसी मतांग ज थंबी मतांग से द ब्रेक मन होजके ब्रेक की मतुंग द कोइ तुन हंजरके इंपैक्ट बिगी मनु हुटना मियंग तादन लेबि मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक्सिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अमदि लिवर सोहन बतनतना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंगबा क्या नारकलिया इमाना पिरक हक्चांग आक्तुकनब हिदाक लैरिसिदि लिप्स नमानब सिंग नुंतिरी पार्टी सांगा चाद्रबदि सुक्या मग्याद्रबरा अदुमन खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहन बयाय लिप्स नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादब फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदि पुंसिसु सुपर हिट ओइरी
ब्रेक की मतुंग द मैम अमुक कना तराम ऑक्सरी हजे मखा ताना बाबुदि अमुक खजनिंगसी शर्मिला की पुंसी फॉर द लास्ट 16 years दा मागी पुंसी अमुक सी attempt to murder attempt to suicide harga 309 की मखा द मासे माथन द सीजन अब होना जई हबकी वखलो नमदा सरकार्स ना और इन ऑथोरिटीज ना मासे अमुक फजन बिबा अदगी दि मासे मु याद्रे ना मासे मदुनते ना मु थादोरप मदैदि चरा हेन मु खोंजन संसन बहोबा मदैदि हक्सांग फिम सोलोपदगी मु फजल लगा मु हेक थंबा कसदि ते थंबा मासे की सेम स्टोरी से अगेन एंड अगेन साइकिल से अदुम सतन लेरे अदुंदी शर्मिला की खोंजन सी हुजिक एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मोइना हुजिक से कमाइन उइ मागी कनो से सेम स्टोरी से अगेन रिपीट तगदो मामरा अदुबो मान हाइबदा यामना नुंगाइजे खितबा अमसुंग सी फोंदो पिरमी कइनो हाइकांदा मागी कनो सी लेबाक मियाम गो इशू अमगिदमक मासी खोंजन संसन बनी अदुगा मा मथंद सीजन ब नते अदुगा मसिमक्सु को नमसिगी कनो सी खंगबिदना थादोर खबिने सेम स्टोरी से लेगदरा माने हुजिक नहा ngarang थादोकनी इन तौबसे स खोइमा लौथोप चंगु मतम जे स माना फमुंग लोइसन लेरमे अदा फमुंग लोइसन बदा मा हाइसे अय अमु हलक्तबो ओगे को अय हनति माइ पाक्सेगे को अयना थोले अदा पर मा हॉस्पिटल दगी शर्मिला से मयामदी याम सोन बुइनिंगे अदोंपु ngarang माना गप चखि मतम द इमा मयाम से ताना बंगमदे अदुना लंबी द अइना हांगे शर्मिला नंग हाइदुबु नंग हंदक्ति सोइदना फंगनी एन खनब्रा एन खंगदे अइ हेदना दुमा याम नुंगाइतना सोले अदगी अमुक माना बीटी रोड सिस द फम कांदा अमुक अइना चंगजलगा सुमाइना इनिंग थौ उन निंगी खोना निंगी न हाइबदुदा फोन द करी द लौनदना खोनदना तौर कान सिस द अमुक हंदक थोलकपसददी अखोई करी करी अतै अतै तौनिंगी फाजन गिद्रिङैदा हैन हारक मतमदा मासे फट लैथोगा मथ्वाइ नुंगाइतना मासे अदुमाइना हाइबिरकनु सुम अमुक फा अमुक चंग अदुमाइना सुम सेम रूटीन दु सुम लेरकपसे खांगबु कनमन ग्रे ngasai तामोनसु हाइबिबा नुंगाइतबा हाइबि पोतो अखोइसु चही 13 ति लाइन नुमि 13 निदं काम नंग फममगा उंत येंगजिनि ngawbu ngawmunde शर्मिला से असुक कुइना माना वाजरकपसे ngasai haisini sarkar gi su sarkar ni aduga praja miyam su kai kai no tawbu yaba kharadang di mano honajari base tawham chummi habisi di aisu yam na strongly feel tawje phagi ni tawrise 309 haibiriba section du adu natti se hanjan court na tarabane ba rise aduga hariba 309 hariba pot se su arthalaitaba poni sijage tawba mi du si hodra ka na mu jail thamni haiba wafam je yamna nap chadaba wafam ne ba सीगे तौर अब मी दुदी सीगे तौर दो करीगिनो होइना मादि काउंसलिंग तौबिगदौनी साइकियाट्रिस्ट ताना बिदना कमाइन तौदना मंगोंदा सुदिंग होइबो पोतो कमाइन तौबदौनी हाइना अदु मु जेल थमजन बाइसिदी यामना जुट चादबो वाफमने हाइजरिबा अदुना मसिदी इंडिया गी होइनसु लॉ कमीशन नसु मसि लौथो हाइदना हाइग्रबनी अदुदा नतना होम मिनिस्ट्री नसु लौथो होइना हाइग्रबनी अदुना सेम रिचुअल्स इज द हंजन माबु सुम उंगदना लैबा अदगी रिमांड लौथरिनेना नुमित 30 की लौथरी से 365 days ni chahi amna lai sei 33 sugre ma at least 400 times same charge the remand lौथन लेनी मी यमबु remand लौथबसिबु कयारा लौथब यागे तारा कुन कुंथ्रा चामा चमरी सुजल ए शर्मिला गिदी isn't this a joke अखोइना तौरिसिबु मियाम गी दमक्तने चोंथोरब मी यमा लैरिब struggle is the अखोइ म्याम चंगदना फागी ताहल्ले हाइजरिबा मसे खतंग हेनमनग्रे अखोइगिसु मणिपुर की सरकार सु मनम कनमली एट द सेम टाइम प्रजा मियामसु करिनो हाइबसे अखोइ म्याम लोइनमक थोलागा मसे शर्मिला की मतंग से करिनो अरोइबो खोंगाव हमदि अखोइ म्याम पुन्ना इनमिनरसी हाइबा वाफम से लाखप मतम चारब्राइ नाइदि खनजे यामना मयक समफुमने अखोइगी सरकार की माइकैदिसु अदुगो प्रजा म्याम की माइकैदिगु शर्मिलाना चंगिबो खोंजंग से मथंदगी नत्तबनिना लेबाक म्याम की तुंगी जेनेरेशन की हौजिकी प्रेजेंट जेनेरेशन की ओइबनिना माइसा अखोइसी वंस फॉर ऑल अखोइ पियोंग थोप फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन से पीरगा माइ पांदम से फंगरो मथौता हैबनि अदु तमो अरोइबोना खंजनि वफुमसी मणिपुर सरकार की ngasi लैसेंब सना जाबोनो फुंदोखिबदा यामना नुंगाइता वफुम मख पुंदोइ अखोइगी शर्मिला की खोंजंग से तसिंगु मा फतना दा थोगसु लेबाक म्यामना हौगेन हौबदा थामा अनि अहुम मंगा हैबकी कंसेप्ट मख सुम लेबो मानबी वखलमन से लौथोपियो सोय अदुगा अनि सुता इमोशनल ओइना माना एज ए ह्यूमन बीइंग मासु मियोइबा हमनि मायामना सनरिबा चाबा थकप नुंगाइबा ह्यूमन बीइंग अमना अपामबा मागी डिजायर लाइक एस्पिरेशन पुनम मंगोंद याउदबा नते अदुबो आई एम कोस फॉर ए कोस हाइबनि अदुनदी हजिकसी अखोइगी सरकार गिसु होई मणिपुर याम थेंगदबसे कमन पीपल ने थेंगरि पोसे इरान खरा होरगा दम वार लोइजे खिनेबि कंसेप्ट से होंदुप याम तंगाइ फदबो ओरबो अदु चुमी अदु अखोइगिदी
issues yami adigi crime yami adigi JC yami dharna yami rally yami adu part Sharmila gi issues da lairiba stalemate si break to we abra si legal expert sing di khangani adu aina sum khanjabam lei masi yagadra yaroidra habudri expert sing moina tana jesunu adu moina togjesunu mamang sahida mawanda sirba 309 si maram chade lale na masi equit tawrabani thadokhrabani adu matungda amuk phajala same 309 IPC section ji amuk pale siju amuk ngarang je ma hariba mon si ba charge ma chumde lale na thadwe hayeng most probably masi atheng mana tra hayeng ju phaja pharani ma soidna amuk ri arrest tawrani same 309 je um pandoi ni adagi amuk sum lakpaduna amuk sahi pharam dagi haiba offense makha da lariba maximum sentence sahi amani pharam dai matam si baudi ngasai sum delay si sum taw taw la aga matam di yoksala na ma jo mu court na muk smai thador ko doine ba aduna masigi cycle si break to ya basi aini sum khanjaba da mathangi hariba 309 je amuk palakun matam da challenge to matam je si da prayer mahapa sigi 309 ji gi makha da engon siri ba char si court ani na lalle na maram sadin haigrabni aduna directive pbo na mathang da aibu amona phaba matam da sigi section je panbe yaro na directive pbo hargadi court prayer ma tawrgadi koi court na adugi du prayer du moina pirak pai pirak to pai adu mo piragadi 309 panbadi amona yaro maram di contempt court question ma amla ni aduna masi legal experts in the khana jasunu aina sum itone sum khanja boi wani masi yaba jalaina adu cyclism sigi ritual je chaitra tu ki ritual je chai bharat thadu ko amphadin bong thadu ko sigi cycle si adigi masi amno back to bom bablu ai yam taka lebrain khali tam pot se chumna da legal question na te ba Sharmila gi pot se tamone takpi du yam chumi judge sing na kari lo ba haido but sum magistrate khara da judge khara da inthop na tab da political level la Sharmila na tawri kari noi se khanna ba darkar oeba kari gi no ngasi bawa khoi gi cabinet na kari gi no ngasi khoi gi assembly na ngasi bawa Sharmila gi issue se jahi tara taruk chupna chara hela bawa khanna bidaba se kari gi no bo sini khoi na praja moi na yamna moot question ma hang da ya da badi because it is not a legal question it is a political issue that she is raising mani aina hajari biduri magi cycle annual ritual ji thugai bagi wafum dune atopa turning point ama ari matungdi kari mu taw ya ge haido adugi session du ani aduga koi gi Sharmila da support pi wale dudi chume support taw dubadi nate support ai support taw haraga kaim keno taw dubudi magi no ta voice pa khungdok pi dubudi adudi chumde aduna ne khale saka sina tumin leris praja gi mayam gi akhoi manipur je leba 28 lakh sinu hawro do saka si tumine lebe ya gadra delhi tumine lebe ya gadra mo ahin tumbe ya gadra masi yam darkar ne Sharmila na hairi basi akhoi taba sume adu kari tobu ya ge do akhoi khara di tobu sume yamna maxing thambi Sharmila gi dam lepak prajam yamna su akhoi gi wakhlon da ai support to heba khak ta ba singa khut ka manana yamna openly natraga yamna thona laina mabu support to ba encourage to ba singbo yam dakar oi aduga manipur sarkar na su ngasi foda so far 16 years sara hela foda nomu ta cabinet decision lobi do magi ta khana bi da ise manipur sarkar na su Sharmila gi khongjang is ta singna mak na thai biraga masibu yamna politically yamna serious oina lo do bi wafum kaksu bablu mek sengna thambi lone na sarkar gi uilam su yamna mathau ta hebo wafum si thamjarga ngasi de manung hungi thorom si luisin bi tanza lojage lone na ngasi manung hun da saruk abriba tamuk khelen thoksom special correspondent Telegraph Imphal masung bablu loitong bom executive director human right alert ani bo amukana thakasa phundok sari lone na miyeng tabri punong tigi kadina bathang ichri